Amagta Equigi, Kanglay Pak, Manipur Sina. 70 years to upset. Today the Karigam home of Propangam Dipino. Health. Asuk yan na section na ko ay birit ponte churuk ta ponte yu ta ponte kwasa ponte ko ay kwano mo ta ponte ko. Asuk ba mi o yamada cancer haibal saktikar balay na sina. Lakpang am lagati swongi punsi jo ten kan lagati yo. Adukimatic line na cancer may come to you anytime. So you have to take the precaution. Asan masabahan ta na kan bedo yate. Ay nga sinoy bukalis di ko. Tunggi yumbiren. Tunggi mapi mapower kadaba kung mayano matik mayay le badumba na harun ni hanay na kalim ko ngasi. If you have the desire, if you have the passion, if you have that strong love, if you have that goal to be a leader, yes, so ay na noy oy bang ngam niya aduna ni say mamang Diyos panikip daw to have a goal, to have a destination is so important to be successful in life. When she the my pake, any field the cock when she the my pake hargati. I quite go on a matamba matokta. Pantungama quite yogi have been matokta. Quite wakal the layer than I do. Okay. Ngangbam Shantikumar so ready the labor money. Ngangbam Shantikumar gi di yamna to don't hindona. Hydrogasu mayam adum hena khangbiram nani mayam su khorana ngairaga adum lejarak laba karmakanda mutang Ngangbam Shantikumar ki taba phangsaga de ge ase na Ngangbam Shantikumar gi si introduction pi leraga di ngasi gi event si hore en bochat tawma le duna introduction si ai dum yamna kano tawjara roi gi haiti haibada loiba naira roi da bai tare ko adubu khara kitang panba yaba hai tare adum Ngangbam Shantikumar na music mahak Taiwan da professor oina laibani professor oibata natana sanabagi lamda maroina body building da so khoi international gi mingchat puraktuna Manipur Kanglipaki Phiran ga ngaktuna khoi gi mai mayam pubir khaba dugum misakamani adu mayam nasu thoido hendong na adum mat thengna biramni khoi gi mamangi Dynamic Manipur gi inspiration da su kyar khana adum hangbi kharabadi loina na Ngangbam Shantikumar masamaksu khoi gi ti advisor oina Dynamic Manipur gi advisor oina laibi bani matang sida sum aina aigi personal oiba wahi macha am khatang Ngangbam Shantikumar gi keno sida sum ngasi gi inspiration siga sum mari leina na haiba tare ko ai maramdi engon da su Ngangbam Shantikumar gi dagi wahi oina inspiration inspire to gi wahi ama khaktang sum ai share to jage Ngangbam Shantikumar ga ai khangrak badum yamna kuire 2004 da ina Taiwan da ina like tam sapade thengna rakune Ngangbam Shantikumar na hairak pada wahi ma ai husi podum kaudri I still I practice story I still I so mu ai gi students sing dum haiba kari no hairaga never give up the moment you give up you lose have pod ma hai ki Ngangbam Shantikumar na masi phauta ai adum ai kauzate Ngangbam Shantikumar gi hariba husiki matek se don't give up if you give up you lose have se aduna give up tawdraga di adum soidana phangani masi gi si maroina youth sing da naha sing da khoi gi message se Ngangbam Shantikumar pibi gi message si thamoida thamjin biu haininge masi haragai Ngangbam Shantikumar da mic si sinacharaga Ngangbam Shantikumar ready laipiraga di over to Ngangbam Shantikumar later. Hello. Tai tamo. Good evening. Taiko. Koi lehelle. Aduna ne noina noi tara bro. Noi tara moi ko. Sportsman amana moi pe sel pai to ko moi ja. Moi je maming yam te pujuna te sel yam pai bijuna te ko. Ade thaba cho to bijuna te moi ja. Adu moi na suicide to noi tara ba. I don't think you have heard ever. Why mana te ta yang with adu tara moi ayam noi tara moi. Adu bu koi oja ke surje na mamangi speech ta pan giba koi business mayam sel pai ba business kaya. Adagi movie stars, singing stars, adagi atopa power me kaya suicide to weba. Moi gi thabak tu da satisfied to bidagi ne khangde depression lai bidagi ne khangde frustration oi bidagi ne khangde ning bakai de ne khangde moi suicide to we. Moi sel yam para chu ko. Why
why the sportsmen don't do suicide? Why they don't take their lives? They are happy. More na sagi endorphin haiba hormone je marang kind of putok na sajel to marang kind of putok na moingon makoy da awaba se aduk yamna hakna waba je wakal de moy da pow deba aduna ne, that's why they never suicide. And you have never heard, I know. Oy moy drug chaba steroid chaba de shi de yawi ko adu moy suicide to de yaw de masana khangna sina akhoi gi sajel to bisa duki mati maru oya ba koina punsi da mai pak ya harga di kari gino harga di hakjang padara noi mai pak ko ya ga dro yaro ba. For example ai uji ko ngausil o uji kok jig la o puk na ra o ai uji wa ngang is noi de ngang ai ka chu ngang bunga moya ah sidai da noi sida aina ai ha no wa ngang batari ju noi puk yeng la o ade ko ngaro noi ta bang ngadra ngamoy ko sini ana sakui hakjang pa ba se yang na maru oya ba ado hakjang pa ba ka sajel to ba haraga koina hekta hours and hours of nungti ke koina spend to do adu di na te ba. You just have to spend about 30 to 45 minutes to keep yourself healthy. No mada chayo lam da ko moy na hari chayo lam da na koina numit humni dagina session hai ko no mo pra sana do na ni ko session ahum dagina manga bo manung da ko sana bang ngam ko noi na safan na lay bang ngam ne ba ado session amada koi minute yamo 30 yamdra 30 minutes to 45 minutes noi na safa bi ko hoi akoi di koina malem gi oina koina sana roya mo ina koina akoi gi Mr. Olympia the game Mr. World Mr. Universe the game when world championship ha have pun no 12 medals world gi title ja ingon do ji punna gold medal je tarani thoi na bi lei se si lei bi gi dia hoi akoi sana roya ni ko professional sana roya na koi we have to spend a little bit more time than you, but for you to be healthy, to be fit, and to be happy, you just have to spend 30 to 35 to 45 minutes. I don't know in a see you might excuse yourself. Oh, I matam late I hello natra I angang low then I chasing like I tabak like harganoina. Excuse the raganoi sanada badi yayaba. Adu karigino hargadin priority to P the beginner. Priority P the beginner bakuna. Sagi akogi Steve Jobs Steve na billionaire ni ko maji millionaire te billionaire ne maji hujik lai ramadi maji richest man of the world wagi dam ne ba 400 million billions ngasi talang wada na ma se magi wealth se 400 billions le wada nu pa se mana chayo lamada pung hum mari manga kai thok pang ngam hoda badagi ma cancer pancreatic cancer ai ba laina je nar ga maji si gibne ba adu karim mana pung ahum marisi mana chayol amada kaitho amata ragdi ma ngasi le hingangbani magi mung manunga macha singa magi loina biga aduga magi sagi magi lal sel chumchu asuki mati 400 billion jaije yandro si lenum gadabne ba adubo why he couldn't save himself. Aishu 2018 the cancer na ya ba mana narich mana aishu cancer na ye 2018 da khang hong dana ko lymphoma cancer haidana adna 2018 to 2019 ja 8.6 ko lymphoma cancer ji treatment to ba chemotherapy radiation therapy target therapy hai to da steroid sana ba dam ho steroid cha da ba yak se steroid ka after steroid cha na hing ho ba why I could survive kani dang ta ina hing ho ba ngamino cell billion the fiber Steve Jobs na hingbang ngamdraga cell tha gi ozama oijaraga cell khara tanjaba laira ba di laira de ko cell adu ya no pai de ba hang na hinghoraga mana kari damta hingbang ngamdri banoba. That is because I have health, I have muscles through my exercise and my muscle ai ngon da haksang da yawdir ba ai haksang gi muscle singje sinako ko gi na sagi chemotherapy the copy bidaxing target therapy the copy bidaxing and the radiation therapy the capsule by ledger being sigi steroid is that mayam je chupsin bangam me ba ai haksang da yar muscle singina
aduna ne aingon madugi kana ba fang badagi ne doctor na aingon da chemotherapy je taruk lak kap je hai ne ba adu ai mari la kap ga adu phadokre adu Steve Jobs ti madi billion jene mai paisa lai do madi best world the pride gi apaba #1 hospital da ma tham magi gengi ne ba adu magi paisa do ma kan bangam bra ba ngamde ko adu sigi mai ke se yang di ko success in life you cannot decide in terms of money paisa yam na sel yam na thok do adu khatana mai pa puni han noi lobo yaro eba haidi mai nakal amrom di yang di ko Steve Jobs to failure ne ba ma mai pa puna te ba kari gi ma gi puchi ma kan bangam bro ngamde ko adu mangun de ai hen mai pa eba maram de ai yu ji nungai na lady imung manung ha icha mari lai nupi lai ko nupi chungda thadok te ai thadok chen gi te ko chungden che lo eba adagi ai yu ji thabak lady ai tolo macham chajari ko professor on chuma injury adagi INBA PNBA gi Asia gi president oi na ji Korea da India da Taiwan da chumai to Japan da to draina president oi na supervise to ni nuai ni hing yemse si mai pak ne ai di nakalani ado Steve Jobs ti he was a failure mai pa ni wow hai ko nakalo no ma di mai pak ne ma failure ne ba ado noi si oi dena ba ko noi na sa de ji hangjero ko noi sa ju hangbi yo ba am I doing this? Am I spending my time at least 3 sessions in a week? Yam drabda sayo lam da ai sajel ji ahum lak taw di bra mini kontra muk taw bra taw de bra han hang bi ko taw da ta ga di hayeng da ge ho bi ro ngasi di thengani today will be late but you can start from tomorrow onward ano sma haye college da ko college ina survey gi matung ina ko ko gina 50 to 55% of college students noi je college student di manung da chalabani ko noi je tang na ore so ado 50 to 55 percent je chang manung da ko yang kai du yang kai manga se sajel tok dia ba chang nai na sajel tok dia ba chang nai na sajel tok da ba sina maram odina sai kana ba mayam je khang ba ngam dia ba masi kana ba sing je khang bana ne ko yi oja jiban na han ba nimita wa ngang bida sajel tau haina haram buto hai pan jibini ko ja ha bidan ko sajel tau gi yam na pai sajel tau na hai gi buto aduna sajel si no na yam na tau no ba yam ai do na chum matam yam na hen bu ti nungai ti ba ko adu di no you don't need have to spend that much time but please spend at least 30 minutes 3 times a week that is how you have to begin smaina tam na hor ga na ko gi habit si man lai ga ti ko habit se nimit tarani pandagi na ha ama nisidana habit che semba yabani ko smaina habit che semma ro ko noina na once noina value je mahau je khangra ko sanabgi na kana ba adi mahau je khangra ba noi dum to ro dong ne ko ji to phangam de ande oja ji ban to phangam de any to with ma ji jim na dum chali sine ba sina sanabgi matang de ni ko aduna hayeng noi ngasi di thengani hayeng do sanabdo hobiro karigumba noina sanabdo tawdra gi maramdi noi hujik exam lai re exam la ekana don't worry about that when you spend 30 minutes you are going to get 3 hours maramdi noina sanabda noi gi kok ta changi bo oxygen singduna ko noina lari pa da pung hom da lari pa do noina punga and da pung hom da pa da khangdoine haidi aduki matik noi gi brain che alert oine ba aduna aina sanabase ya na mathau tai hai che social la ki matung da sanab ko adagi si matung je keno ai si study gi matang che noi huje hana chum para lakra natraga hajikta pa hauri bra ju dai ju khangdre ko noi gi test lak dre ko metric test lak dre 12 class ang ni March and June adai da ta bra keno ko gi Francis Chipem gi video da maina u ki bani ko March noi kuidre na tha ni hom ama ni hom dwan le bra adu hana dei sum para la ko de yam phare ko adagi hana dei pa ba hau de hujik ta pa ba hau ga I pass to de ya de na kangbo ma chu lai ne ba adu ore ga di khangre ko adu ore ga ama bu ore ko it doesn't matter you can start right from tomorrow because hana dei ga hau ga la ko isnu
hujik ta hobo oisnu kana badi adum phangane ba noi sana basi ko aduna ne akoina sana basi aduki matu mathau tai haina aina any wangang within harije adu sana bagi matang ja aina handak research to ga ma iya ba ko aina research ma iya da aina international conference ma da yawe ba the impact of sports regular exercise on academic performance hana adi sana chang na sana khona bana khoi lai la shu da pi ba impact to sakfu do adi matang da in i do ai paper do best paper award phang ya ba andak che hi da ko 2020 da adune aina haijari se thaja bi habni ko aina haide ai best paper award phang gram ne si matang da ko sana ba gaming thol phang da na ko adagi khoi gi home sub da hang na haijari me khoi gi studies ko studies se noina na akoina sum khoi gi larik tam ko khoi experiences sum share to ko I believe on learning every day, little by little. Koi ozaki sujin ha give do. Study, learning is a lifetime. And koi mana semana oza ke sujin semana pandia koi Henry Ford ki matang da. Henry Ford abje koi car koi Ford car do. Adu putok pa adu founder and the maji CEO mapune ba lau koi lau pa Chinese the lau pa hai. Adu mapune ba maji ko Henry Ford hai koi ra si ba. Adu mana semai harame ba. Anyone who stops learning is old. But anyone who keeps learning is young. Whether he is 20 or 80 and high give ko. Adagi makata ko mahaye mana Henry Ford. The best thing in life is to keep learning. To keep learning, however, the best thing in life is to keep learning and to stay young mentally, however, mana. However, the like ko kuina like should tambai say akuina mahi tambai to head talk with a hello and never. Chahi kuno aigera chahi marifu aigera doesn't matter. Tambabu to about adum hello ere. And tambabu letter ko kuija dum naha oile never. As I say that I'm a happening, but I like to add something more. Anybody who keeps training, sajil chang na tawle ra ko, mado, mentally, physically, naha ore dong ne. Henry Ford na harim miduna only mental ju wane ko, wakal ju wane ba. Ado ay na ari jeno wakal ju, hakjang ju naha ore ge hare ke day. You have to keep learning. And you have to keep doing exercise regularly. The best thing in life is to stay young, mentally and physically, by learning and by doing regular exercise. Sina aigi mo ni ko smana koina punchi si ko naha oina hakjang da wakal da naha oina laige hare ga ko tamba si laptop. Ado sana ba su left ba ada ina lai la shu tamai matang ai sai hai ji ba jikta hai ji ba koi no ma da khaji ka sik sum pa ba ko sum tam ho ba sine ba ina thaja ba I don't believe in spending your whole night and burning the candle, midnight candle. No, yes, it's pretty common. Lai shu ya ba bi matau da koi gi imai pa apang ba imai pa da toksin da lai ka kan na para candle la thadra kujik candle thana dro khang de akhoi da na thara pudong la thara lai pa ne ko ana ma se lai pa rin tau do idea to thaja de maram de that will the mind of Bob says from the sang so talking about how can you akhoi na sajil to the way Mr. World Loaning and Mr. Olympia Loaning and a tham ka kan sanarga ita low ya gadra yaro ba nung ti gi sanaraga letna sanaraga lowri ne ba adana koina ngasi PhD oidana English ki professor Taiwan do oiri se akoina chahi ama khak larik tamaga or punate ba ojaji bangoina ojaji soji na tori samane koi Francis Pengoni ko ori samane chahi kaya koina high school da koina toreja high school da koi chahi tara hena tam adagi college da chahi manga hena tam adai Jawaharlal University New Delhi da koi chahi nipan hena tam smai toroga mathang la ga chahi kaya sana koi PhD si loiraga larik se sigi tangka si yawra ineba aduna
noina study to wama tamda akoina no magi ko kajik tamo bse sine ma kwai parije aduna hujing noi parikha laire ga na la e ga na noina ita mi unada bi mi ga tinada bi adagi exercise hazil to loi tok thok pi adu to gno hanagi dumaina adum to bita kitang puning changna khara social life to khara hanthau aduga sajel to ba ama mami unaba to khara hanthau aduga larik to bita khara puning hena changjal haibi wane adu pung tok pi du to no ba adu yam to ga leb sigi chiko aduna sagi chang na larik to ba ali chang na larik pa ba adagi class da koina sai pusi da mai pa kuin ko no exam gi ni ko haise adagi ojana ta ko matan da koina puning changna ta ho bse si yam ma thau ta adu note la ho ba adu note la ho we na yum da la no na note to mo review to da gi kana phang de ko akoi gi forgetting curves da hai bne akoi mini astu la na chu kap thok pa de ya ta ma na chu kap thok pa mai lai ne ko adu na no na yari gi de yum da hang ga no review to ho ba review to ro matung da noina amok kwai de gi moina yam na no ba akoi gi hypothesis theory amana koina moina proof to is mana suma haye akoina kwai digi fa akoina lai tam ba se hai bi se kamai to ga kari wai ga da akoina noina sa gi tam mi bi mayam se review to ri ba the class ta lecture tar iba adagi noina note ta isla iba adagi review to ri ba mayam je amuk na loina yeng da bidan na sa dagi kayam khangjare do test yourself na sa na sa gi topic to da kayam khangage je adu yeng tho over adu da khangaba ko adu phajang khane andagi akoi now ro sanna ma chu pangi ko khana atopa da tambi bai se atopa da tambi ba ji suna adu ngamaga de asnoi adum 90 mata kan fangani ko adu ma de khar dilu na thoni adu ming adagi yam na kana ba mana ko mingon da ngamaga di tambi ba yai adagi yam na kana ba mana second best I would say akoi classmate singa oja singa tanaba koi group discussion jai ampai maram di 5 heads are much better than 1 head noigi isai tom dagi kok dagi di atopagi kok mayam to kunjel laga discuss to do aduna hena kanabne aduna smana ko na famin raga miga group discussion to boko dagi smana matong na koi na koi gi we have to be positive akoina lairi tam matam da kunchi da mai pakara da koi goal oriented oi da ya de ko kunchi da manglan tham da ya de ko koi ngasi box mai lai je manglan ga yaram de ko koi na si yong oi ba Mr. Asia ta matung da koi manglan mangim ne Mr. Won ji long na ba na adu kayam kun change adu na ina bidan da hai je never give a hai je sahi tara ga ni khoi Mr. Asia ta tan da Mr. Asia 1999 ta ba do adu matung ga Mr. World title ji long na phone da sahi kya changi sahi tara hum do hen change ba I spent 13 years but did I give up I never gave up. Ikadang mi suai quit to gideba. Finally, kono ba bukalla di isa da thaja wuler di. Isai Mr. Waldo ina 2013 da iramdam kang laipak Manipur gi mausilaga Greece da top da number 1 tarak da koina iramdam Manipur na hapo kang lai athoi ba mapari na mithog ga pibi da na kogi association organization tara manga hel bana reception chauna airport gi sombal mora hanu ba ka okpi dena pu bi dena to ki bane ba and smite na si la ise kamai to ga koina manglan lai ta ba ya de you have to be goal oriented goal lai ga dabni punchi da manglan tham ga dabni aduga koi isani sabu thaja badu tham ga dabni ngamgani ha ba wakal do aduga ngamoi ha ba mina ngamoi har pu to thaja ru no adu taru no adu me ko sa da thaja ko adi matang da koi test preparation si thoidok na noi oja yamna hai gre ko test ki matang ki de ko aduna test ai no jing noi da hai ning ba bu ko sam na samlap na hai ba de ko noi na to we ya ba bu ko no don't worry about your coming test just try your best wijing noi na kan bo wakal wara ba ko pakhat la ba ko adu are ga dina madu gi wakal wa ba do pakat pa dun hena ayat pa pi ga ne noi na lai la shu tam ba de ko aduna what you can do right now is to try just to do your best. No ay diging ngamjabida honaba. Adigi ani subida ko. Mamang dain hayu do social life ya important hay do. Na koy gi imung manunga na yamna nung sinana sana na
laina hona ga tabne maramdi na koi gi ma baba goi ibung pa da yamba singina noi gi moi gi support to phangma mata da noi da yamna nungai ba pungning phawgani wakal phawgani aduna noi da yam help to ne ko aduna sima to ba adagi ahum subda noi parikha la e kuidre ka na sajel to ba tokpa hong de to ganu noi hayeng dagi dum sajel to ba hawro ko yam di to ru ko war gam tum le thukini ko aduna say about say start about 20 to 25 at least 20 years dai de hawro aduga 20 30 minutes da bok to no phonaro chayo la ma da ahum la yam drab da ko aduma to si adidagi si leira si matungda aina hajaning basi karino harigade punsida noina hujik la iba exam je sida is the my papa ai sida yang focus to de ko aina noigi punsi sida ju haide harage aduga noigi punsi da my papa do aina yamna ubo phangi pam mi de maram de aina khalisi aina khanjari noigi tungi jumbire ni tungi mapani mapi mapa wa kadaba mi oina na khanjara ga hajarim ko noida aduna noigi tungi punsi da my papa do neba koina yam pam jeri se koi dynamic manipur hotna jeri se ko aduna noina tung da mai pak ta ba hai se noina lai ba ma pham de no ma kha pon de ko noigi baba ima da ma kha pon de ko noigi ojar su ma kha pon de ko is up to you ai koi gi wakhalon do adura yam na ma kha pon bane noina sa na sa thajaraban hona bu kalaba punchi da manglan thamlaba no look na chat laba ko no look na chat de mine nungsi bani ko mateng yang pan kani ko adigi noyi apaba mari thama ba to paga ko sajel chang na torba you will get success in life. Success will come to you. Luck will come to you. Thank you. Tagasari.